Yes, muraho bakunzi bacu mugira ibihe byiza, tubifurije amahoro y'Imana. Mwami Yesu akomeza abane namwe, tumwe kandi kubasaba gukora subscribe, share, like na comment. Abakomeza kudushigikira, God bless you. Mukomeze gutyo nimucika intege, muzasarura ibizima muri ko mubiba. Inkuru ya kino gitondo cyangwa se hano masaha bitewe naho uherereye, Irongayi harahiye, umuriro uratse Irongayi. Vuga ngo umuriro uratse Irongayi, Irongayi umuriro uratse. Irongayi ni mu gace ka Nairobi, ariko kari mu ntara ya Kajiado. Ni mu ntara ya Kajiado ariko ibarizwa muri Kenya, aho bita Rongayi. Sema kimeumana, umuriro uratse Irongayi, kibiza koroha. Nimutere agatebe, muce n'urubanza n'abakunzi bacu badukurikira, muci urubanza, murukemure, mutange ibitekerezo muri comment, kuko niho hantu wenda turi buhure nta n'ahandi. Amakuru aragira gutya ati haje umushinga w'abantu witwa ngo ni Give Direct. Uwo mushinga abantu batuye muri Kenya barawumva, utanga amafaranga, uha abantu amafaranga, hakaba n'undi witwa ngo ni IRC nawe utanga amafaranga n'ubundi. Yose ni imishinga iri aho ngaho. Nuko n'uwo mushinga umuraza uza ugera na Rongayi, mu gace ka Rongayi. Uwo mushinga hakaba hari umugore umwe, hakaba hari abagore babiri, hari abagore babiri bari aha ngaha. Yego hari abagore benshi ariko turavuga abo babiri batumye uwo muriro waka. Nuko abo bagore umwe aragenda aja nawe kwiyandikisha kimwe n'abandi bose. Amara gushika kwiyandikisha kimwe n'abandi bose, nawe kumva umugore we akaba yafashe yigeze gufata amafaranga. Uwo mugore ajana cyangwa ciwe baracanga, baramubwira ngo yigeze gufata none ntibikunda, so subira inyuma ntabwo bikunda. Biramubabaza, uno mushinga utanga amafaranga 100,000, amafaranga menshi. Ubwo nyine 100,000 ndego ndizigwe $1,000 ariko kandi amafaranga ari hafi $1,000 n'ibihumbi 100 nyine z'amanyakenya, birasobanutse. Uwo mugore aragenda, amane gushika aje kubwira mugenzi we, aramubwira ati yewe jewe ga byanze, nagiye biranga none ntizi cyawe cyangombwa, nje gufatira hano amafaranga, nje kwiyandikisha mfata amafaranga. Wa mugore amuhaye cyangombwa, amuhaye 100,000. Amuhaye cyangombwa ciwe nako, aja muri ya Give Direct, aje kwiyandikisha. Amari kwiyandikisha, za faranga zirasohoka mu gihe kitari gitoya, amafaranga 100,000 biraza. Arasubira kandi haza undi mushinga wa IRC uko nabibabwiye, asa kandi nabwo aje kwiyandikisha muri IRC. Arasa kandi ajana cyangombwa cya wa mugore nyine ubyatire ko ciwe nticyari gukunda, cyari cyabaye expired ujanye na biriya bintu. Amare kukimutira naco, urasa kandi bamuhaye amafaranga 60,000 bya IRC. Izo babibahaye ejo bundi muri kuno kwezi, kuno kwa 12. None aya mafaranga yose baye 160,000. Nyiri rangamuntu cyangwa se nyiri cyangombwa araza bwa ngo ati yewe ko wafashe amafaranga menshi 160,000, 160,000 wampaye ku mafaranga, ko koresheje ibyangombwa byanje mu gihe ibyawe byari byanze, wampaye ku mafaranga. Wa mugore araje abwiye aramusubiza nyine mfata ifaranga, aramubwira ati ngiye 10,000. Amuha 10,000 aramubwira ati n'ubundi ndi wogashimye. Amuha 10,000 mu gihe yafashe amafaranga 160,000. Cyangwa se ciwe ariko yagifatira 160,000, hanyuma ahaye nyiri cyangombwa 10,000, 10K. Aha, wa mugore biramubabaza n'ibyangombwa, kugeza aho yagiye kuregera mu buyobozi yagiye kuregera mu buyobozi bwa Siberika cyangwa se bw'umuhana,
ah, bisa n'ibigoye, bisa n'ibigoye kugeza aho bahamagaye umugabo wa mugore bagiye kurega, bambwira ati umugore wawe yateje akajagari, yateje akajagari k'amafaranga, yateje iwabo ibyangombwa abigirirayo bahatarya amafaranga, none kariya kamafaranga menshi bamuha ibihumbi 10 ntibyamunyuze. None bakunzi bacu ico tubazanya n'iki ngiki, uyu muriro uri kwaka kuraterwa n'iki? Ati kuraterwa n'ibyangombwa. Yes, ariko se uno muriro waka wozimwa na niki? Ese uno mugore wafashe amafaranga, uyu wahawe ibyangombwa na nyiri ibyangombwa wahawe ibihumbi 10, ninde muhamubona uri mukuri? Tuje muri comment dutanga ibitekerezo tubazanye, cyangwa se tubwirane twumve ko byo icotera cyangwa se icorangiza izi mpaka niki. Mu by'ukuri waba yagize umutwaro aramutiza, ariko icyo tutazi kugeza no masaha, icyo tutaramenya, tituzi nimba yaramuhaye icyangombwa ambwira ko bazogabanira hagati na hagati cyangwa ko batazagabanira hagati na hagati, icyo ntawukizi. Uwabaza ayo makuru yabishira muri comment, ariko icyo tuzi usa nuko amafaranga nyiri cyangwa yahawe ibihumbi 10 yarabigaye, wabasigana 150 aho wabe 10. Nabwo bimwambwira ati n'ubundi ntushima ntuyeshima, uko mbwira ati ngaho fataga yanga n'ubundi nibwo narenzaga cyangwa nibwo ntarenzaga uti washimaga. So mwebwe murabyumva gute abakozi ba Hangana TV? Tuyifurije amahoro y'Imana.